समस्तंकर कल्याण हो समस्ते सुख शांति रे काल यापन करंतु हुए तो काल स्रोत आम समस्ते दिने जीवा केही रही नहीं रहिबे नहीं कि भगवान भूमि तले सर्वे निज निज अभिनय सारी बाहुलिबा काल बोले सर्वे चलिबा काल बोले जस रहिबा मही तले आदि नुहे आदि कालरू ऋषि महर्षि माने बहुत जाग यज्ञ आदि करि आइथिले वर्तमान भी भारतवर्ष दानी ज्ञानी मानी धार्मिक लोक भरपूर भाव में अछंती आउ से प्रभु दयालु सुंदर भाव में ग्रामवासी समस्त प्रचेषा द्वारा सुंदर भाव में यज्ञटी आउ बाबू मान भी बहुत आग्रह था आम अनुमान होती बहुत श्रद्धा भक्ति विश्वास जो जगन्नाथ दास कहले मूलटी अटई विश्वास कहले जगन्नाथ दास विश्वासटा हूँ सबुठ बड़ पदार्थ आउ तुम सबू कर्म कर चाष कर बास कर कृषि कर वाणिज्य कर व्यवसाय कर जेकोसी प्रकार कर्म कर किंतु प्रभु चिंतन टिके मनरे सबू कर्म करी गोपी मान सब करूँ अंतर भितर कृष्ण को स्मरण कर सबू कर्म करी प्रभु चिंतन कर कि भागवत रे सुंदर भाव आम पूर्वर साधु मदानंद दास आउ आमर काशीनाथ बापा आउ एकादशा बापा भजन माध्यम रे अति सुंदर उपाध्याय विषय वस्तु मान परिवेषण करिसंती से नहीं मु विशेष किसी कहूना तुम सबू कर किंतु प्रभु चिंतन कर ये महापुराण भागवत लेखा अच्छी विषया रसे रसी थीवा मनर सुख न छाड़ीवा पंक्तिर जिन्हे पंके खाई ता देहे पंक न लागई गुहेरा जीव गुहिले न पशी रही बनी ओले सबू कर किंतु प्रभु को चिंतन कर जेकोसी कर्म कर प्रभु को स्मरण करी कर कहीं शास्त्र लेखा अच्छी पूजनम यजनम शैव स्नान पांच भोजनम ब्रह्मचर्य साधय स्नान कर पान कर भोजन कर जेकोसी कर्म कर प्रभु चिंतन कर से ही हरता करता दैव विधाता परमेश्वर परमात्मा सबुठी विद्यमान अच्छी कोठी नहीं कौन पदार्थ नहीं कहीं से जल स्थल अनल सबू जगार से विद्यमान अच्छी भागवत जगन्नाथ दास लिखिले नदी सरित तरुतृण पर्वत स्थावर जंगम संतोषम परम सुखम संतोष वर्ग सुख नहीं न तृष्णा आशा तृष्णा को व्याधि नहीं ये धर्म रु सार आउ नहीं ना ये संसार रे धर्म धारण धरत्री रही चारि युगरे धर्म द्वारा ही समस्त आत्मदात भंगी से सत्य शांति दया और क्षमा ये चार्टा हूँ धर्मर मूल स्तंभ ताली आखि धारण करवा निश्चय भविष्यत संसार उद्धार है नचे कर्म अनुसार जेभली कर्म कर तदनुरूप फल से यह जन्म हो आर जन्म हो भोग करने को पड़ो आम कर्मभूमि रे जन्म ही थाए जे जेमिति कर्म करवा सेमती फल निश्चय प्राप्ति होगा देखा कर्मभूमि ही जन्म घटी जे कर्म अटे हारी सुख कर्म फल अवश्य भोगंती पाप पुण्य लघु हारी एटा हूँ कर्मभूमि कर प्रभुपादे भक्ति रे मनुआ कर्तव्य बोली विचारी कारण पाइलु मरण बेलकू भुआ सत्य धर्माचारी के नुहे कहार विवेक तु कर माया न हुआ घारी कि आणीजु संगे किसने बुरंगे जेबेले जीव हारी कर्मभूमि ही जन्म धरती ये कर्म अटे हारी कृत कर्म फल अवश्य भोगंती पाप पुण्य लघु हारी काम क्रोध लोभ मोह मद आउ
ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ସାରି ତାଇ ପାଇଁ ହୃଦେ ପୋଷଣ କରିଛୁ ଏ ଷୋଳଜଣ ଗାଡ଼ି କାମନାକୁ ମାରି ପାରିବେ ପ୍ରହରି ଜୀବକୁ ପାରିବୁ ତାରି କାଳ ଭବ ଭୟ ଲାଗି ନ ପାରିବ ଯଥା ପଦ୍ମପତ୍ରେ ବାରି ଯେଭଳି ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ପାଣି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ ସେହିଭଳି ଅନାସକ୍ତ ଯୋଗ ରହିବୁ ଯଦି ସେଇ ପରମାତ୍ମାକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବ ନିଶ୍ଚୟ ଭବ ରୂପକ ସଂସାରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବ। ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୋକ୍ଷ ହେବା ପାଇଁ ଧର୍ମ ମାର୍ଗେ ଚଳ ସତ୍ୟକୁ ଅନାଇ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଧର୍ମ ପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ଅନ୍ୟ କେହି ଅନ୍ତିମ କାଳକୁ ସହାୟ ନୁହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତାରେ ସାତ ବିପଦ କହିଛି ଆତିଥ୍ୟ ସିନା ଗ୍ରହର ବୈଭବ ଅଟଇ ପ୍ରେମ ସିନା ଗ୍ରହର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଟେ ଭାଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସିନା ଗ୍ରହ ଶୋଭା ବୋଲି କହି ସମାଧାନ ସିନା ଗ୍ରହର ସୁଖଜ ଅଟଇ ସଦାଚାର ହିଁ ଗ୍ରହର ଅଟଇ ସୁବାସ ଏପରି ଗୃହେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାସ। ଋଣ ହେଲା ଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚ କେବେ ନ କରିବ ପାପ ହେଲା ଭଳି କର୍ମ କେବେ ନ କରିବ କଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳି ବାକ୍ୟ ମୁଖେ ନ କହିବ ଚିନ୍ତା ହେଲା ଭଳି ଜୀ ନ ଯିବ ରୋଗ ହେଲା ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ନ କର ଗ୍ରହଣ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମର ସାର ଏ ମର୍ମ ବଚନ ଗୃହସ୍ଥ ସାର ହେଉଛି ଏତିକି କହିକିରି ଆମର ବକ୍ତବ୍ୟ ସମାପ୍ତି କରିବୁ। କାହିଁକି ନାହୁତି ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ପ୍ରସାଦର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ଯିବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରିକି ସମାପ୍ତି କରିବା କାହିଁକି ସମୟ କାହାରିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ ବହି ଯାଉଅଛି ସମୟର ସ୍ରୋତ ବିବେକ କହି ଏକମାତ୍ର ପୋତ ଧର୍ମପୋତ ଏକ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ବିଧି କରିବାକୁ ଏହି ସଂସାର ଆଣିଛି। ସଂସାର ରୂପକ ସମୁଦ୍ରରୁ ପାରି ହେବା ପାଇଁ ଧର୍ମ ରୂପକ ନୌକା ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ଯଦି ବସିବା ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଭବ ରୂପକ ସଂସାରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜନ୍ମାନ୍ତର ତପସ୍ୟା ଥିବାରୁ ଆଜି ଆମେ ଚତୁର୍ବିଧ ଜୀବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇକି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ଲାଭ ଯଦି ଗୋବିନ୍ଦେ କରେ ଭାବ ଯଦି ଗୋବିନ୍ଦେ ଭାବ ନାହିଁ କି ହେବ ନରତନୁ ପାଇ। ସେଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଶରୀର ନୁହେଁ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ପାଇବା ସୁରଦୁର୍ଲଭ ସଦ୍ଗ୍ରନ୍ଥନୁ ଗାବା ବହୁ ଭାଗ୍ୟ ବହୁ ତପସ୍ୟା ବଳରେ ସେଇ ବିଶ୍ୱପିତାଙ୍କର ଅସୀମ କରୁଣାରୁ ଆଜି ଆମେ ମହାମାନବ ତନୁଟି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥାଏ। ତାହେଲେ ସେଇ ବିଶ୍ୱପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତନ ସ୍ମରଣ ଭଜନ କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା। ଏତିକି କହିକିରି ଆମର ବକ୍ତବ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାପ୍ତି କରୁଛୁ। ବିଶ୍ୱାନ ଦେବ ସବିତା ଦୁରିତାନି ପରାଶୁଭ ଯଦ୍ଭଦ୍ରଂ ତନ୍ନାଶୁଭ ସ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଜାଭ୍ୟ ପରିପାଳୟନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟେନ ମାର୍ଗେଣ ମହିମହିଂସା ଗୋବ୍ରାହ୍ମଣଭ୍ୟଃ ସମସ୍ତୁ ନିତ୍ୟଂ ଲୋକ ସମସ୍ତା ସୁଖିନ ଭବନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରଜାବର୍ଗ ପାଳନ ହୁଅନ୍ତୁ ମହିରେ ମହିପତି ନ୍ୟାୟରେ ଚଳାନ୍ତୁ ଗୋବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ହେଉ ଶୁଭ ସର୍ବଲୋକେ ସୁଖୀ ହନ୍ତୁ ନାଶୀନ ଅଶୁଭ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ପ୍ରଭୁ ଦାତା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା। ଏ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଉ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁଦୟା ହେଉ ମହିମା। ଗ୍ରାମର ସର୍ବ ଉନ୍ନତି ହେଉ ମହିମା। ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାତା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା। ସମସ୍ତ ସୁମାର୍ଗ ସୁପଥରେ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା।